Яңы силах ве Украина көкөзінің корчыланмасы Русия Украинаға бүйік женг илян еткенінден соңра екінші чет ел зияреті черчевесінде Украина президенті Владимир Зеленский Бүйік Британияға келіп чықты. Анда о Ингилтерия баш назирі Риши Сунакмен көрішіп, Мудафа ишбірлігі етрафында музыкерелер алып барды. Баш назирге Украина адындан ве үкіметке, парламентке тешекүрлеріні білдіріп, Украина ве бірлешкен қыраллық берабер әрбір филекетлеріні генгежеклеріні қайдетті. Ми знаємо, що Росія програє, а перемога принесе зміни, яких світ так потребує. Британія іде разом з нами до найбільшої перемоги у нашому житті. Це буде перемога над самою ідеєю війни. Після перемоги будь-який агресор, великий чи малий, знатиме, що на нього чекає у разі атаки на міжнародний порядок. Малюм olğanı gibi Büyük Britaniya Kralı Charles III Arbiya kuvvetleri uçucusu edi. Zelenskiy ise bugün bir Ukraynalı uçucu kral olğanını kaydetti. Ama Ukrayna gökyüzünün korçalanması için daha fazla uçağa ihtiyacımız var dep bildirdi Ukrayna prezidenti. Bu meselede o Britaniya'nın yardımına işana. Ukrayna prezidenti bunun beraber Cemiyet Palatasının spikerine Ukrayna Arbiya uçucusunun kaskını hediye etti. Він належав українському пілоту, який є одним із найуспішніших асів. І він один із наших королів. Напис на шоломі означає «У нас є свобода, дайте нам крила, щоб захистити її». Parlamentten sonra Buckingham Sarayına Vladimir Zelenskiy Büyük Britaniya kralının koruşuvde bulungan ilk Ukrayna prezidenti oldu. Charles'ge o jeng sebebinden memleketini terk etmege mecbur kalgan Ukrayn vatandaşlarını sıcak şekilde karşılaganları için teşekkürlerini bildirdi. Reuters'ın bildirgenine göre Ukrayna prezidenti Büyük Britaniya'dan sonra Parij'ni ziyaret etip, Frankistan prezidenti Emmanuel Macron'ın ve Almanya kansleri Olaf Scholz'nin koruşmege planlaştıram. Lugansk ve Donetsk vilayetlerini tamamının işgal etmege niyetlengen Rus işgalcilere büyük gayıplar yaşay. Ukrayna baştabında aytkanlarına göre en büyük çatışmalar Kreminaya, Bakhmut, Avdiyevka, Opitne, Mariinka ve Vuhledar için ketem. Anda düşman Ukrayna müdafasını yıkmağa tırışa. Rus işgalcileri en büyük harbiy kuvvet ve tecizatlarını Bakhmut'nu almak için yolladı. Rus düşmanı şimali ve şarkı taraftan baskı gerçekleştirip şehirge kirmege tırışa. Buna beraber Bakhmut'nun şimali ve şarkı taraflarında yerleşken kişisel evler tarafından merkezge ilerleyler. Ukrayna askerleri baskı ve hücumlarını toktatıp işgalcilerge muvaffakiyetsizlik yaşattıra. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також наші захисники знищили російський штурмовик Су-25, вертоліт Мі-24 та 2 ворожі БПЛА типу «Орлан». Наші артилеристи та ракетники уразили 2 пункти управління ворога, 7 районів зосередження живої сили та склад боєприпасів. Ruslar casuslukta qabatlagan Konstantin Şiring hapishanede vefat etti. Bu haqda Kırım Aqoratchilar gruppasi Rusiyanın Orenburg vilayetindeki hapishanede menbaalarından algan bilgiga tayanarak bildirdi. Aytganlarına göre 51 yaşındaki Ukrayn mabusunun yüreğine ameliyat yapılması gerek edi, ama hapishane hekimleri epred etdi. Aqoratchilarning bildirganine göre Şiring'nin o'lganine dair resmi haber hapishane memuriyetinden daha seslendirilmedi. Alida tahqiqat boshlanilmasi beklenili.
Костянтин потребував медичної допомоги через серцеві хвороби, але не отримав її. Ненадання медичної допомоги нашим громадянам в російських в'язницях не поодинокі випадки, а системна практика. Відповідальність за його смерть лежить на адміністрації колонії. Саме тому треба шукати та задіяти усі механізми для звільнення українських громадян, яких утримує Росія. Бо умови в колоніях РФ – це реальна загроза життю. Константин Ширингны ФСБ хадимлері экибин 20 сенесі Омир Аркадашинен берабер кефеде тутып Украинаның истихбарат диверсия группасының азалары олғанында қабатлады. Украина истихбарат қызметінде қайдеткенлеріне көре бұл Русияның невбетеке провокациясыдыр. Нетижеде Рус işgalcilері Константинны санке Украина үшін жасуслық япқанында қабатлап 12 ел апиз жазасына махкум етті. Сөзде Қырым музейлері скиф алтыныны қорчыламақ үшін адвокат тапып оламай. Украина тыш ішлері назерінің бірінші муавина еміне джепарның білдіргеніне көре шикает инстанциясында işgalcilерінің менфаатларыны қорчыламаға кемсе істемей. Анен бұл себептен işgalci музей мемориетлері Фелеменгтің юқары махкемесіне ачықлама мектубы мүддетіні ұзатмаға режада бұлынды. Ама махкеме редетті. işgalci музей мемориеті атта Гаагада адвокатлар ассоциациясына мұражат етті. Ама андан да жевап аламадылар. Фелеменг адвокатларының редлеріні işgalcilер ақларының бозғынлығы деп таныды. Бұл себептен оларға қаршы дава açмаға істейлер. Ама бұның үшін де адвокат керек деп шақылаша еміне Джепар. Ця справа є одним з наслідків віроломного вторгнення і окупації Росією Криму у 2014 році. Її суть полягає у тому, що так звані Кримські музеї звернулися з позовом проти Амстердамського музею Алларда Пірсона з метою повернення їм низки експонатів «Крим. Золотий острів» у Чорному морі. Я наголошую на слові «так звані», бо насправді позивачі не мають нічого спільного з тими інституціями, яким до 2014 року ці експонати були передані на праві оперативного управління державою Україна. Це юридичні фантоми, які існували тільки на папері у залі судових засідань. Скиф алтынның ақыбеті 15 сентябрьде белгіленecek. О вақыт Фелеменгтің юқары махкемесі Қырым музейлерінің шикаетлеріні көзден кешіріп, сонки қарарына сеслендірежектір. işgalci музей дәрежелері да 2 ел берсі Амстердам махкемесінің бүтін алтынларыны Украинаға теслим етілмесі қарарыны шикает ете. Малюм олған екебі сөз 9 елдан берлі Фелеменгте бұлынған Украина фондының 565 экспонаты ақта кете. Эксіретнен бұл 10 миллион евро фиятында алетлердір. Коллекцияны да işgalden evvel çetelge çıkargan ediler. 10 yıl hapis cezası. Böyle cezanı işgalci prokurorlar Cankoy rayon mahkemesinde Ukrayna deniz kuvvetleri ofiseri Oleg Kiselov için talap etti. Siyasi mabusunu Kırım'ın deniz ablokasında ve Noman Çelebijihan adına batalyonda iştirak etkeninde kabatlaylar. İşgalciler Kiselov'a karşı davanın esaslı olganını tuşune. Mabusunun advokatı Alexey Ladin ise mahkemege şahat olarak Noman Çelebijihan adına ateş destek taburunun komandanı Lenur İslamov'un davet edilmesini talap etken. Ama işgalci mahkeme reddetti. Mahkemenin neticevi oturuşu gelecek hafta Cuma akşamı konu beklenili. Malum olğanı üzere Oleg Kiselov'nu geçken sene iyul ayında Geniçisk'te tuttular. Birinci rang kapitanı istifada. Ozu Ukrayna Deniz Kuvvetleri İdaresi'nde Slavutich gemisinin kapitanıydı.